Aduh, lah geus lah, aing audit aja ngurut. Geus ge. Woi, kunaon siapaan? Kunaon? Kami ya. Ih, aing menanya benar-benar. Bacot sih bacot. Itu jelas ya, itu jelas. Ih, aneh. Lu kena HP mana cerik? Touchscreen-nya kena meureun. Touchscreen. Terus kumaha? Itu kali. Yah, mau nyawa sama budak dusun lah. Geus ayo. Ih, setan. Telepon angkat tangan. Sendal. Sial. Ya ada. Jelas KBG. Anjing KBG. Nyoba minuman ya pas warto. Geus naon bae. Sendal. Jual sendal sia. Bagus yuk kosna. Cocok ya jeung komeng yuk. Kita beli sendalnya. Bara duit. 2 juta. Bahang siang alon. 1000. 2 juta anjing. Bang setia. Boga aing anjing mah di mah. Tenanya beli. Gak mal-mal tuh. Gus ceban. Dilepas mal. Kekeh 2 juta. Buset, yang 2 juta baik. Goblok. Pelit. Tumben biasa. Tanya ho. Kurang buat HP na. Padahal meni deui be atuh cek aing mah. Oh, Misalkan kenana tah kacana. touchscreen. Oh, Touchscreen. tinggal BB ya ke mana ho, yang beli HP gitu ho. Pas aing Aing kerja gitu. soal karya leutik keneh ho. Aing lagi letikin aing. Gak ada tukang sendal. Yang 2 juta baik. Itu Pagi pagi. terkarsel murun. Kon saya nyolokon. Main cau. Ih, Goblok. emang aing maunya. Berarti orang monyet lah. Setan. Anjing dong. Wah. Bobo Irfan punya ayo. Bisa jadi. Tanya. Baji. Naon sih? Irfan kunaon? Usianya. Ngaku. Untuk sertak. Tenyang aing. Tanya cari. Tenyang tuh. Nyalakeun bae sia so sunan Sose. sujon. Sujon. Tadi Irfan cerik mau HP. Gitu. Tenyang tuh sama sok nanaon nyalakeun aing. Tadi atuh nu galak ja Pak Haji doang. Halo. Esok tengah aku sedih. Ji. Film Ikatan Cinta tuh. Pitung goblok. Siapa budak lalotek. Itu mau film baheula. Lakungan aing sih anu budak letek. Budak letik. Tuh aing Umur. aing mah buk naga gede aing mah. Sama mal nyaraho film layar candi pasang ge aing mah geus nyolo. Aing geus nyele can aing. Can. Oh, tukang filmnya. Wah, goblok ya. Teu jelas ya kabehan. Nanya Irfan ngabahas film. Bisa. Paling ka dia di bae tuh. Nah, sia. Rusak. Pikun. Oh iya tadi orang nanyain. Film. Oh nya. Lah tuh nyambung ya omong anak. Bego. Jadi saya emang bego iya. Rempongan bego. Asik. Ada arah-arah mata aing. Ada. Kita. Sarial. Itu Irfan Kerjori. Hei, kurang sia. Tak. Kurang tak budak. Goblok. Ih, meureun pasol nu nyalahkeun aing gara-gara nyana ceurik. Ih, sadunia nyalahkeun aing kabeh. Tangkal-tangkal cau nyalahkeun aing seceurik.
Ih, Aduh. Bang, sialan itu. Banget. parah, parah. Aduh. Ya lah. Woi, woi, woi. Oh. Nekon yo. Ah. Yang tadi kayak kepanggil Irfan. Terus? Sirik bae masalah naon sih? Makanya tadi yang nyalahkan saya lagi bingung, Gi. Pajak tiap kusia. Suka dicari kanan maling jauh. Kau yang ditanya tengah jawab. Kunani tedanya anak. Yang jadi mikiran bae lo ya. Sarwa. Nanya. Iya kepikiran. Pikiran deh hutang sia kaing. Ya, Utang. ya, bang 2000 doang ge. Waduh. Kenalan sih. Gandeng amat. Gus. Kerai masalah merendak jeung Selin. Wah. Ih, naon sih, ieu naon mamangaran aing. Kali yang datang, Pak Ji. Uliangan. Aya, kata kajel kan. Eta, sel, sakali sia kunaon. Salaki monyet. Salaki sia kunaon. Ih, jak tekuna naon? Emang kunaon salaki aing? Eta salah kisia, ungkurang ingrik bari cerik. Oh, cerik. Ah, palingan ge gara-gara layangan putus. Buset. Aduh, gara-gara layangan putus doang dia. Habis pikir aing. Paling layangan gope 1000 meren. Tuh, gara-gara layangan putus. Siapa nyalakan aing bae. Ya, sampai sakituna. Ih, layangan putus doang ge. Ih, kan emang gitunya nama. Aneh jasa. Layangan gope doang, Ge. Ih, kan aja bingung. Tadinya melising loba tuh nyetok. Benangna segala. Geus atulah, kan bae, kajian terserah nyana bae. Yang penting mah aing geus bere bless to the noi. Bless night. Ya onam. Naon? Geus lah ini kagak boleh. Ih, sabar dah. Tahu yuk, orang ulinan deh. Ah, Gerek balik be. Sudah, sugan aya pipalingan. nanya. Tadi orang tadi ya, orang tadi baik. Ya, maling ieu hayang sia. Dong, Lah. Pala jasa yuk kebon Pak Haji. Lah. karek kita kowe dibersihan. Cilik tidinya. Ai. Aing mah. Cengen. Gara-gara layangan putus doang cerik. Malin deui betul. Angges atuh angges tinggal mali deui ge. Nyao, ai teu boga duit aing neangankeun di tetangkalan. Aing mah lain layangan eta. Ngapelam layangan putus. Percaya aing mah. Lah. Setan, bener aing mah, teu bohong. Teu ge nyolem, teu bohong mah. Mana? Jangan sia. Buset bala amat yuk. Komeng ke mana sih? Waduh, gawen teu bener. Ya, bener komeng. Pon ku aing yo. Ulun teh gawe-gawe. Tonggong aing borok Pak Haji, meni bareula, aing libur heula. Borok. Bangus deh. Si belum merentah. Buset, komeng. Mencari gitu tuh budak. Hei, kunaon sih kunaon? Iya tadi. Film layangan putus. Sedih Jasa lo. Ya ada sia gara-gara film doang cerik. Jadi sia cerik gara-gara yo Irfan. Bati ngalah. Bersan dong. Bersan. Lah. Ayolah, lah. Ayo. Bikin tape na Irfan. Sedih jasa.
Jaga tuh laki lah. Wah, pas aing rada kenal ya. Jangan sumbernya di mana sumbernya tak? Lah dia. Mana kayaknya oleh orang mana curi. Janto. Ada, jatuh.